Kejing sabi hak perkhat perdan jeng kibriyo kibiyai lenti nak surok lat jenrai syamau keruat kibiyai lengba kasenong potday ha South West Kasil District kelapau penrengkau hadien beralap i kampo jat jeng kibriyo lengkot jengmut jeng perkhat kebalabret jaklia pathar hasilun terjong katai kesurok hadu hajan wak rilang klem dadon kejing kli ya kamaya mariang bat kalawe kebenwan ya kania kam jeng kiriu dom lengkot jengmut lalap dak KSU pau pelang area unit rengkat kadorbar senong potday hak bakalayo i baik jaklia balwan bread hasilun ter kesurok wak rilang keseng ringkat ke dorbar senong pau pelang kalapan koi no ik jaklia baro bat kaburu ya kecing maham bateng baik itu bedang le riudum bat kibahun ban le koi tang ya kayeng bat pelau yeng lajong klem da ken snap ya kamai mariang bat bansuan bread klumar kakerwa kabasai na kaseng lengbau John Secretary ka KSU pau pelang area unit usamla brestar kharsopo ringkat ke dorbar senong pau pelang lengbau menteri senong uba Hatstar wel karlang yong kalong kabala dalap yakino gino kibadang melian bonwan bret jaklia hakini kithan kingat ha ka jingsa pensitom kabatenge idon ka jingsokia na kumta kini ai kibala kelawan dia kani ka sinong hotday popang terter bah kani ka surok sinong ladon tang ta kini berat mari ki jaklia kibala pen jaklia ya kami mariang kubo baro sikata kani ke jaka jungi kolong ke bakut ke basuba ndrai minta ki kapan lagi ya kene jaklia nglawan man jurep ngalap ya ta kijing jaklia nak takadau ni kum kaseng ni wan hangne ban jurep ni ke jaklia ke long isagmet hadu kata kumba kalong menta ba kene ke jaka jungi kene ka wa rilang ke balong ke we ne ke jaka ki pau 6 tam po ka distrik hak ta kam jong kai perthei Tendrai dak jingdon katu kene kibriu ba ken ba kene kajaka kalong ka bakenja nak kata kiwan le yakni ki kam jakhe kiwan bread kini ki plastik kini ki mar ki ba pen jakle ya kamar yang tina kaleng jungi kum kaseng ngidon ya kata kajing sukya bajur nak minta kene gedong kathan jungi de ni bu kajing maham nak minta itu kibriu ba chajwan bread yakni ki jakle hak kene ki area jungi ba nang ni sikmat ibu kita kecing maham bakim desu bandang wan bread yakini kijaksia wan ladang ilap bak kidon kino kibri bawan bread sistem ladang ilap min sistem ketungkaan bat nginom cha hiro bakin wan bread kini kajaka nomor kani kamde bang le tamangi kum paseng hendrai ya trelang bat kebor senong kani bakalong mata hapopo ka area senong potdai nak takadau ni trelang bat ya senong potdai kubala simkia ya kani kejing one bread lumar ki breu kani kejaka tekum kejing maham ngap sngo ki nong pai nang snong ki bayar lenti ya kani kejaka ba pimdai ban sim kabu ya kani kejaka kebala dap tang ki jing jaklia ba pin penlong ya kani kejaka kum ka marten kamla ban long ta lada sim ba kani ka warilang kadai kata kejaka berjaklia kenmau balada tang PSU lane kunjur ke kabor yang kesenang petrai basin sari kan ka area ngin pensistem ketungkaan bat ngin ajam hiro lara kino kiblek bele persa teng ya kan ya kata ka kebangila maham kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba ukau iu unia kong undi udai khau plus f ukau fortified ukau 45 henrai ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukau ba ai barabor umde uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila banyo ya kejingpang dunasnam bar kejing bria kikman henrai ba uni ukau 45 don jinga dei kumno yo iya kejing dei ya kamet kapan kejungi nak jingbam kabangi bam man lakasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar kejing duna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpang ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam
kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F aki. Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sarkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS. Kabha na ka benda upaj ba. Ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka benda ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw batang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni Shakman. Tang da ukhau 45. Ba, pikiran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.